Lapha-ke kusendaweni yaseMsinga lapho bekuhlatshwa khona iy'nkomo ey'ningi, kwenziwa khona-ke umemulo wenkosazane. Isithombe osibonayo njengamanje yindlu eyakhelwe yona inkosazane. Iningi lethu sagcina ukuzwa ngenkosazane ey'nganekwaneni sixoxelwa nokuyibuka emamuvini. Sinesithombe sokuthi inkosazane yamanzi ingumlungu, ingumuntu omhlophe njengoba sihleli sibuka emamuvini. Kodwa abantu baseMsinga baphila nayo emphakathini. Sebeze bayakhela ngisho indlu enkulu khona endaweni yaseMsinga esigodini saseNhlonga. No, asikwazi ukuyibona kuba ilaba kukhona omunye ubaba ojwayele ukufika kuthiwa ubabudala. Yes. Kuthiwa unobizo-ke yena-ke lokwazi ukuxhumana yena-ke ojwayele ukuthi uma ngabe efikile-ke then kube nemhlangano. Umasipala waseMsinga usuze wachitha imali engango-480,000 wakhela yona inkosazane yamanzi indlu eyayicelile, idlulisa isibonakaliso kubabudladla okuthiwa uyena yedwa okwazi ukuxhumana nayo inkosazane yamanzi. Ifuna indlu yayo-ke ukuthi yakhelwe indlu. Yakhiwa okokuqala, eyakhiwa umuntu wesifazane. Yavele kwafika isiphepho esikhulu savele safike sayishaya u-L sayiqhekeza phakathi, yabhidlika yawa phansi laphayana. Yabuya yakhuluma kulabe yakhuluma kubona, yathi ubani owakhelwa indlu? Umuntu wesifazane. Lezi zena enihlaleni zakhe nizakhela umuntu wesifazane uyibhidlize ngamabomu. Kwama-ke kwavele kwathi ngeke ngqi kuyiminikelo yabantu ababezama ukuyenza ngaleso sikhathi. Noma siyakhuluma, sikhulumela induna le eyazama-ke sekuceliwe ngisho umengameli wezwe kwakuse u-JZ uZuma, kufakwe iy'celo ukuthi sicela selekelele kwakhiwe indlu ngoba asinawo amandla. Ekugcineni-ke wagcina ukhansela-ke ehlangabezene wahamba wayobika-ke emkhandlwini. Hhayi-ke basamukela. Lapha-ke kungaphakathi endlini yenkosazane kumbe egcekeni lomuzi noma lendlu yenkosazane lapho-ke ihlala khona. Njengoba ubona nje la bekuvutshwa utshwala-ke kulungiselelwa kona-ke umcimbi omkhulu-ke wawo-ke iyona-ke inkosazane. Lo mcimbi-ke kuthiwa inkosazane-ke ike yawucela njengoba nje izinto ey'ningi uma izifuna-ke kumphakathi waseMsinga iyaye ithumele-ke kubaba-ke uDladla ukuthi-ke akatshele umphakathi ukuthi isifunani. Nangobaba uDladla esichazela kabanzi ngomcimbi owacelwa inkosazane. Mina abathanda ukuthi ithi imali ukuthi abantu balapha bathi sibenze idla bayathi basebenze bazokhe bathi sibazoyibula athi sifika ukuthi kumele basazele yashada icela bakhe idlayo ayenza kumina zokutshela bathi ade ngizobatshela abantu balapha enhlombe ukuthi indunda hayi bo inkosazane ukuthi izomulisa ngesisweni icela indlu yayo ukuthi yakhiwe. Ngempela-ke indlu yakhiwa uma isiyakhiwa-ke khathi esithi hayi ikala-ke sesishiya bavula ade futhi yayikalwe yimina ngayihamba ngemanyathelo enyanga ikalile ngoba ngangihambela ngisuka khona la ngekala ngeyayikala ngekala ukuthi abazi ukuthi akunje kula ngawathi ayikho kanti ifika ukwakhala uligcinela indlu yakho. Lokho ngakwenza-ke yonke bantu bayakha-ke abashuka ngesikhathi eside hhayi abe kathi ey'phathaphatha baqala ukuthi hhayi angavumi ukuphela nephela amanothi inkulu umthetho walezi nalabo futhi yafika futhi kumina ekhaya yazongitshela le entemisweni bangikho yathi hamba ubatshela ukuthi abahambe bathi bawucela uxhaso ungaqala batshele ikhansela ngafika ngayitshena induna la ngathi ngithi induna
Uma-ke futhi siya khona kuthiwa sizohamba nawe siye lapho siyocela uxhaso ngitshela mosu yakhona-ke nhlanhla kundunakhe hlobo babamthola-ke ikhansela lesilime yamanje bathi maselitholile-ke imeya ikhansela unduna bahamba batshela basebehamba bawucela umasipala iya-ke imeya-ke lesikho lamanje alo siyabemukela umasipala ngayibona-ke bese basiza-ke basakhela indlela ukuze iphele-ke izibela kayibo ayisasixhaso umasipala aye sabonga kakhulu namhlanje-ke sekuwumcimbi wayo kusuqala ukuthi uzokwenza umcimbi omkhulu unkosazana ukuthi iyemula-ke nalapho-ke qala lokho iyona yokuqala yokugcina la akukho njani kodwa-ke futhi iyona esifundisa ngayo bonke abantu mina-ke asinankinga ngoba ukazana nami ihlala khona lethu-ke futhi mase siyikhuluma nje imina angigidekile ukuthi yonke into eyenzekayo yini siyayazi yonke umlando wayo-ke ngumuntu nje ephethe-ke egcwele wonke umzimba noma anginayo inkinga ukuthi yonke into ithi yenzeka bese ngiveliseke le ndawo nje ngase ngiyibone kudala ukuthi ngampela ngelinye ilanga la kofika bonke abantu ofuna kube khona impilo ngoba yasho nayo yathi ifuna izinto enkulu ukufundisela abantu amasiko kusekuningi-ke usafuthi umthetho ngabe kuyenziwa la kushuthi ngalokho behlusha ukuthi-ke singabantu esingenazo imali mina ube imali ayisikhona nje eningi hhayi ngase ngibakhombisile la ukuthi nakho kudingekayo nakho ukuthi kuningi lokho kuyenzeka lapho ayisho ukuthi namase yadi futhi ngicela besana ufuna wabona bonke la bantu bonke kube nemidlalo linye ilanga kube khona umncintiswano wamasonto ukuthi kufika iy'nkonzo ey'thile linye ilanga kube umncintiswana wezingoma bazofika abantu bazosina iy'ntombi ey'nsizwa labo bantu bese benikwa imali sebehambile baqale banikelele inkosazana bese ngemva kwalokho bese benikwa-ke imali leyo bawinile uphinde kube usizo kanti futhi kufika izangoma futhi nakuyizindawo futhi zihlangane khona ngigide nazo unkosazana yiyona ephethe yonke ulayini ngide nazo futhi ebengithi kwami ngithona lezo egide kakhulu sezinika futhi imali kanjalo kanti bengene benikeli bangisho ukuthi-ke liningi nje uxhaso olukhona noma sikhande uqobo la inkosazana iyazi ngabe ngumthetho ngakusebenzi ngabadlalela la ayi bazofuna badlalele la phakathi nakho bafike nemnikelo baphinde futhi bahlukane phakathi futhi banike futhi imali labo abawinele bahamba into lifuna ukuba nosiko nje olenza ukuthi abantu bangahlali besendlaleni ifuna abantu bonke bakhululeke le ndawo yasenhloko yayivele imisile kanjalo asho ukuthi la ifuna kufike ishabelo ngoqobo bazobona kwenzeka mina-ke futhi sayo-ke sami-ke sakhona-ke la tshena mina yonke-ke into futhi njengoba ngiyakwazi ukukhulumana futhi hhayi ukuthi inkosazana leyodwa ekwazi ukukhulumana yonke la ngifika khona inkosazana kuleyo ndawo inkosazana yonke isigodi nesigodi sinenkosazana yakhona mina-ke makhosazana uma ngifika nje khona sitholane nawo sezinto ubone zingadolike zenhlisa kuleyo ndawo abantu ukuthi kufunekani nalokhu nalokhu hhayi ngicela ukuma nje lapho-ke nami ngoba nami iningi izinto ngampela imilando eminingi angiyithandi ukuthi ngiqhubeke kakhulu ngoba ziningi izinto ey'dingeka ukuthi zisazokwenzeka. Mhlawumbe mbukeli lapho ngasekhaya uyazibuza ukuthi kungabe ngaphandle kwababudladla bakhona yini abanye abantu abasemsinga abaseke bayibona bona ngamehlo enyama. Mangize ngapha mhlambe kukhona engikufunayo ngeze okwesine sihamba bheka amabibi lawa sifuna ukubaza ingqwembe iyayingidlalela lo konke lokwesine iqubuke khona lapha lade sikhona iqubuke njalo ishona phansi phezulu ishona ingidlalela kodwa sengazi ukuthi ngidlale lento edlalayo yini inkosazana inekhanda encane yomthetho umuntu kodwa ikhanda lithanda ukuphakama lime kanje ongathi inhlanzi ifishi inwele ishaya la ngoba kuyayigquma izivele la phansi uthola isiziba sithi ngiyazi kanjalo emfuleni isigameko senkosazana kwajika kwathiwa inkosazana kodwa thina sasithi isilwane ngokusibona kwethu yebo
ngoba ukuqala nje kwakhona imini impela mbala engabona leso silwane emanzini. Ngangihlezi nje ebaleni, ngathi ma ngiqalaza ngibheka la emfuleni lana la sikha khona amanzi. Ngangibona igagasi lithi uma lithi igagasi bese ngike ngithule nje, ngake ngathula nje angangakhuluma. Kwathi mangisukuma ekhaya ngiqalaza ngithi mhlambe ngizobatshela kanjani abantu ukuthi ake bephume bebone leya nto. Hhayi ngamemeza esasiganene naye umnakwethu, ngathi ake uphume lapho phaya endlini ukuzobuka nayi into lapha emfuleni ukuthi yenzani uma yenza kanjeyana. Hhayi-ke yenze lento ngithi ngiyaqabuka sibabaze-ke naye futhi ababaze Nkosi yami. Sibabaze nje sasisobabili ekhaya, bengekho abantu bengala kaKhumalo kwaKuphuzi. Uma masiyibona lento, hhayi size simemeze la umuzi waseMakeni okwakusekhaya koMalo kukhona ugogo wakhona. Sithi hhayi bo kunento elapha emfuleni, awukuphuma ubuke nawe ukuthi awuzuyibona yini ukuthi iyini leya nto. Hhayi abe sephuma eseza kuthina ekhaya sakhelene nje. Siyibone lento ilithe icwile inkulu lento, injengokuba ma kulele nje imbongolo ithe emanzini. Ithi engathi iyaphaka ngishaya igagasi libhekisa phezulu. Hayi bo kuzothiwani ngoba sizothi masithi sitshela amadoda nanku esezanele, athi amadoda sikava amanga. Hhayi ma eqhamuka amadoda ngala kaKhumalo asifice sesisobathathu ekhaya la. Sibabaze nje leyo nto, athi uma engena nje amadoda bese sithi thina eke nibheke laphaya emfuleni nibone ukuthi nizobonani. Baqalaza futhi ngathi kuyiplani kaNkulunkulu ukuthi baphendule masinya. Baphendula nje oyedwa wathi hhayi eke nisiyeke nina thina sizoyiphuzela la ekhaya ngoba ninamanga. Ayikho nje into elapha emfuleni. Wayedlula loyo eyoyihlalela phansi. Kwathi laba bobabili kwabayibona esama nabo sabuka, kanti bona-ke abazongena emfuleni. Sama nabo-ke sabuka-ke lento iyashaya ilale phansi ithi igagasi ligijimela emhlane. Kube ngathi iyaphakama ithi imnyama. Bese ethi lo yonke into ezwayo ifaka lapha emshinini. Athi hhayi eke siwaqedela amangweni, eke sihambe siyobona lento ukuthi yini lena ngempela. Hhayi-ke kukhulunywe nje siveli-ke sesiphethe imigomo yokuba siye emfuleni. Bese sithi ake sihambe sonke-ke siyobona ngoba nizothi sinamanga kanti lento izoqubuka siyibone. Uhamba umfana waKhumalo phambi kwethu kethi ubani qala afika ayibone lento. Athi uma yayibona akubuya athi cha mina ngeke ngiye kuleya nto, ngiyayisaba sengiyibonile. Hhayi bese sehlake sonke umkhulu kaThuli uHlakaniphana, ngizombiza ngegama-ke yena ngimhloniphe, Budladla. Abese sithi masifika nje emfuleni ikhuphuke lento, iqubuke bese bethi bona hhayi usuka igagasi lethu. Benyuke bezongena lesi niyangenani, bethi ehe siyongena phakathi phela sifuna ukunqamula phezu kwayo siyibambe ngezandla. Hhayi-ke bangene-ke beze sibabuka nje phela simi la sikha khona thina siyabuka.
beze bezofika la igwiya khona. Mayigwiya lento lo wakaConto anqamula impela phezu kwayo athi lo wakadladla wahamba wathi. Ngiyabona wabuye washaya uvalo-ke yena ngoba uyikhosi ukuthi lo wayishekelela-ke. Yebo. Ayi-ke akangalimala futhi washaya engathi useza ngakuthina nganeno emfuleni wawumningi umfula. Yes. Ahambe lona ngathi ubheka le. Ayisithi phela mhlawumbe usabhukuda. Wathi mayeseqamama nje ukuphumela mangale othukela. Kwangathi futhi uyabuka. Wamemeza impela simbhekile. Wathi nje hawu naze nanamanga amahle. Esamgcina lapho wazika. UNosiphela. Kanti bekuphume nesinedolo-ke eMsinga kuzothamela-ke wona-ke lo mcimbi-ke wenkosazane yamanzi-ke. Singakusho nje ukuthi-ke lo mcimbi wenkosazane yamanzi-ke ufane nawo yonke nje imicimbi yokukhuliswa kwentombi-ke esuke yenziwa-ke mesuke yenzelwa nje abantu abaphilayo. Okuhlukile nje kakhulu ukuthi-ke uqale-ke kwahamba kocelwa-ke laphana kuyona-ke inkosazane yamanzi-ke ukuthi-ke celwa ukuthi-ke kube khona-ke lo msitho lo kumbe lo mcimbi lo okade ukhona-ke nokuthi-ke naba-ke abantu bebona beguqile lana-ke bese bebonga-ke becela nezinto abafisa-ke ukuzicela. Kuthiwa-ke sekuyisiko impilo lakhona ngalapha eMsinga ukuthi-ke udlule nje laphana ucela uphose-ke imali emnyama-ke. Umebesho abadala bathi-ke ngoba ngisho abelungu abamhlophe begibela iy'kebhe bethi bezodlula la bebengayiphosanga imali emhlophe-ke akudluleki. Lokho-ke nje esikuphathele khona-ke mayelana-ke nomcimbi wenkosazane obukhona laphana-ke endaweni-ke yaseMsinga. Cazela laphana ku-subscribe button uma uyithandile le video-ke. Asihlangane kwivideo elandelayo.